Hello everyone. This video is a continuation of hospital vocabulary and phrases. موسناي مكتتال. إزي emergency ديو؟ Is this an emergency? إزي emergency ديو؟ Is this an emergency? قدمت مرمرة مقبي مسام يدلين ديو. Do I need to fast before the test? قدمت مرمرة مقبي مسام يدلين ديو. Do I need to fast before the test? إتي أجابب كتقلت الله يتغلو. Can you explain the procedure to me? إتي أجابب كتقلت الله يتغلو. Can you explain the procedure to me? إزي أجابب فوسا يقنسو ديو. Will this treatment be painful? إزي أجابب فوسا يقنسو ديو. Will this treatment be painful? معاشي توتسي تمتس. When will the results be available? معاشيو توتسي تمتس. When will the results be available? أنا ناي مكتتال قطرة يدلين ديو. Do I need a follow-up appointment? أنا ناي مكتتال قطرة يدلين ديو. Do I need a follow-up appointment? نمبصح زي فقدو نغرات انتي يالو. What are the visiting restrictions? نمبصح زي فقدو نغرات انتي يالو. What are the visiting restrictions? ناب شقاق خيد حدا سب كحجزني خلدو. ناب شقاق خيد حدا سب كحجزني خلدو. Can someone assist me to the restroom? ناب شقاق خيد حدا سب كحجزني خلدو. Can someone assist me to the restroom? فايل ناي حماماتي كريوم خلدو. Can I see my medical records? فايل ناي حماماتي كريوم خلدو. فايلات كقولي فايلات. فايلات ناي حماماتي كريوم خلدو. Can I see my medical records? كيلا دكتور كماخرن نزغل اللودو. Is there a specialist I can consult? كيلا دكتور كماخرن نزغل اللودو. Is there a specialist I can consult? إتي أجابب فوسا كندي كوسديو. How long will the procedure take? إتي أجابب فوسا كندي كوسديو. How long will the procedure take? زخونة ناي مقبي كايدي ككاتاتولو زقباني اللوديو. Are there any dietary restrictions I should follow? زخونة ناي مقبي كايدي ككاتاتولو زقباني اللوديو. Are there any dietary restrictions I should follow? نستم حساب زعاتو وغنات كزارب خلدو. Can I speak with the billing department? نستم حساب زعاتو وغنات كزارب خلدو. Can I speak with the billing department? كمي غير نمطبحتي كدالو خل. How do I prepare for my surgery? كمي غير نمطبحتي كدالو خل. How do I prepare for my surgery? ملكتات حمامي انتدقى جديدون. انتاي كقبر اللوني. What should I do if my symptoms worsen?
ምልክታት ሕማመይ እንተ ደኣ ገዲዶም እንታይ ክገብር ኣለኒ? What should I do if my symptoms worsen? እቲ ውጽኢት ናይቲ ላቦራቶሪ ዝገበርክዎ ክትገልጸለይ ትኽእል ዶ? Can you explain my lab results? እቲ ውጽኢት ናይቲ ላቦራቶሪ ዝገበርክዎ ክትገልጸለይ ትኽእል ዶ? Can you explain my lab results? ከኒናይ ምስ ምግቢ ክወስዶ እኽእል ደ? Do I need to take my medication with food? ከኒናይ ምስ ምግቢ ክወስዶ እኽእል ደ? Do I need to take my medication with food? እቲ ICU ኣበይ ዘሎ? Where is the intensive care unit, ICU? እቲ ICU ኣበይ ዘሎ? Where is the intensive care unit, ICU? ኩነታተይ ክከታተል ከመይ ገይረ መዓልቲ ቆፀራ ይሕዝ? How do I schedule a follow-up appointment? ኩነታተይ ክከታተል ከመይ ገይረ መዓልቲ ቆፀራ ይሕዝ? How do I schedule a follow-up appointment? እንተ ደኣ ነቲ መድሃኒት እገዳሎኒ እንታይ ክገብር ኣለኒ? What should I do if I have a reaction to the medication? ኦይ ቅሬታ እንተ ደኣ መድሃኒት እንታይ ዝበሃል ኮይና ተሰሚዓትኒ restriction መሲላትኒ እንተ ደኣ እቲ መድሃኒት ዝኾነ ሕማቕ ምልክታት ኣርእዩኒ እንታይ ክገብር ኣለኒ? እንተ ደኣ እቲ መድሃኒት እቲ ክብላ እዚኣኻ እንተ ደኣ እቲ መድሃኒት ዝኾነ ምልክታት ኣርእዩኒ እንታይ ክገብር ኣለኒ? What should I do if I have a reaction to the medication? ቪድዮና ኣብዚ ወዲእና ኣለና ሰሰናዩ ጠጥዕሙ ንዓኻትኩም see you on our next video